Road safety aputha kacharok tokpen ke doji aphan Karbi Anglong DCI hinpen pherangkia mai kangni. KSA, KSU, KFA, Hampanga so atum chelangsi, Lahorejan dudu kolonia long, land eviction aputak pherangkia mai kangni. Han lokrok pathu aklamalong football angdung kiti kapathu. Karbi Anglong live kinara dona phanseta mini lisami juli bepe hin pen cardom ba jireglo cardom. Pini prime tam bir tang don benar jig tha. Pini ada por phai kri simalom Karbi Anglong DCI hin pen road safety aputha kacharok tok pen kidoja phan DC conference hall along pherangkia mai kangni. Assam Sarkar pen kepang dakpon non kevangji matijong ni phai thom kebra isi pen ar koi ni phai isiar ni kabdo kabe gari motor ke vek bang hubang phiatum kachir pen kido thekjia phan dang plia gari ke vegatum seat belt pen bike ke vegatum helmet chiku vek nanji laso pena jog pini matijong ni phai thom kebar ni Karbi Anglong ke do anara tum se dame kachir pen kido thekjia phan Karbi Anglong DC Dibakar Nath ADC Safudaullah Khan DTO Bikramadia Gogoya tumpen pherangkia maya longpen pangdakpo bangso pherangkia maya long Karbi Anglong DC Dibakar Nath pen kaningje pona tengke non ke bangji matijong ni phai thongkebra isi pen ar koi ni phai isiar ni ningkan kimi ning arong kachipi pen hor kijun pen gari ke vek abang do liputang te adai NG lapen license setame ing than bonji lapen bike ke vek abang phubang phiatum seta kachet hawatum lapen ke vek atum helmet chiku vek ninji lapen arta kiju mosomaratum gari ke vek thekpon long lok pulotang te apia potum si adai tunangji pusi ninje amar road accident hoy tar karone district administration transport department police as well as excise department coordination ami kisman drive arambo korisu aru logote ami amar Karbi Anglongor ji janata telokok aru notun bosorer samayat bibhinno usor suburia districtor pora aha ji janata thakibo kataman ami অনুরোধ জানাব বিচাৰিম প্ৰথম কথা যে আমি যেটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে যেটো road accident হয় মেইনলি চাৰিটামান কাৰণৰ কাৰণে হয় এটাটো ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং আৰু কিয়নো এতিয়া নতুন বছৰৰ সময় অলপ ফেষ্টিভ টাইম থাকিব এইটো সময়ত আমি বহুত বেছি কনচিয়াছ হ'ব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যি আমাৰ টু হুইলাৰ যিবিলাক আমাৰ যুৱকসকল আছে তেওঁলোক হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গাড়ী চলায় তৃতীয়তে দেখা যায় যে হাই স্পীড কিন্তু এতিয়া ন্যাশনাল হাইৱেবিলাক ভাল হৈছে সো স্পীডবিলাক বেছি হৈ যায় বা বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মাইনাৰ 18 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও বাইকবিলাক চলায় সো এতিয়া আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সমূহ Karbi Anglong ৰাইজৰ কাৰণে কেইটামান অনুৰোধ আছে অনুৰোধ নহয় একচুৱেলি এইটো ডাইৰেকশ্যনেই যদি আমি ভাইলেশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লোৱা হ'ব যে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোক কোনেও হেলমেট নিপিন্ধাকে বাইক চলাব নালাগে আৰু ফ'ৰ হুইলাৰৰ কাৰণে সিট বেল্টটো মানে বান্ধি ৰাখিবই আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে যিসকল পেট্ৰল পাম্প আছে এইটো আমি সাপ্লাই বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ডাইৰেকশ্যন দিয়া হৈছে নিউজ ৰিপৰ্ট লংছদাৰিংটি Karbi Anglong লাইভ Kedamtang matijong ni phai ngora sir kebarni KSA KSU KFA hampang so atum chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam Sarkar atum chelang pen dudu kolonia long katharle asai kedeng bonalong AAMSU asong atum pen lam hoi ki pe phuthak District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong pherangkia mai kangni Kedamtang matijong ni phai ngora ner kebarni All Assam Minority Student Union kongchunbang pherangkia mai kangni pon bangso KAEC pen Assam Sarkar atum kedamtang matijong ni phai ingkoi pen ingkoi raner keparni Karbi Anglong pen Nagaland ahoyalong kidu dudu kolonia long ke tharli asai kideng ponalong AAMSU akongchun bang pen kaningje pona tengki dudu kolonia long kido arar atum ke Bangladeshi kali lapen aronatang alu choklim pusi ninje Lasojok KSA KSU KFA hampang song atum pen AAMSU song atum lapuson khai ke charwo sai jalam kaninje ke chokche lapen Karbi Anglong angkang pialam
thang chini ne pin pen kaning je ke chok che athe Karbi Anglong ke 6 schedule area la pen longle hemphu ke Karbi Anglong autonomous council atum henlo posi KSA maiphu thangsing timung pen ningje कल जो ऑल माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी दूदू कॉलोनी में आके एक बयान दिया था कि यहाँ पे एक भी इलीगल सेटलर नहीं है, यहाँ पे सब इंडियन है, वो ऑटोनमस काउंसिल को चैलेंज किया था। तो मैं उसकी स्टेटमेंट में मैं यही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि दूदू कॉलोनी वहाँ पे कई सालों से बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ किया गया है और जितना भी स्मगलिंग वहाँ से किया गया है और जो दूदू कॉलोनी का सेटलर है वहाँ पे सब एक इलीगल सेटलर है और दूदू कॉलोनी जो कि नागालैंड और कार्बी आंगलोंग का एक बॉर्डरिंग एरिया है, ये एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल यानी कि एक सरकारी ज़मीन है। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑटोनमस काउंसिल वहाँ पे कई सालों से कई 3-4 सालों से वहाँ पे इलीगल सेटलर रह रहा है और हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और कार्बी आंगलोंग की जितना भी संगठन है कई सालों से कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल को ये प्रेशर दिया गया है कि दूदू कॉलोनी को जल्द से जल्द इवेक्शन करना है क्योंकि वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है मोर देन लाइक 30 to 40 and 100 बीघा जो कि गवर्नमेंट ज़मीन है। उसी गवर्नमेंट ज़मीन में विदाउट द कंसर्न ऑफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल वहाँ पे कैसे इलीगल सेटलर वहाँ पे लाइक मोर देन 700,000 फैमिली वहाँ पर रह रहा है। डॉक्टर तुलराम खान कियनो ताते এটা কমিউনিটি তাতে আছে বুলি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ঘৰৰ তাতে এডিশ্যন কৰা নহয়। কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ফালৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি whether it may be a reserved forest or whether it may be a revenue land but 10,434 square kilometer যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি আছে সেইটো well protected হ'ব লাগে। সো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱাটো আমি we extend our sincere thanks to the Karbi Anglong Autonomous Council. Aru media মাধ্যমেৰে আমি জানিবলৈ পাইছিলে যে কিছুমান সংগঠন সমূহে বক্তব্য দিছে যে তাতে কেৱল এটা কমিউনিটি টাৰ্গেট কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত আমি ৰিপ্লাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল কেৱল দুদু কলনীত এডিশ্যন কৰা বুলি নহয়, ইয়াৰ আগতো Langkajan area division kora hoise, amar Difu town osorte division kora hoise, and to other parts in Karbi Anglong also, the Karbi Anglong Autonomous Council has taken the eviction drive in order to evict the illegal settlers who are residing illegally in different parts of Karbi Anglong. Gotike moi aji অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমসু জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আহাৰৰ সম্পাদক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেনেকুৱা News report Longsudar Inti Karbi Anglong Live. Kalitang Joysing Belapen Kalitang Sangpi Sikarong Hangpi Chiki Bomen Pen Kibipon Hanlok Rock Patua Klamalong Matijong ni Pain Koraner Kebarni Football Angdung Kiti Mesen Pen Kapatupon Nangli tumpen kelang ponik bom bangso football kapatupon ang mokhor lagi nijang Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency arlo adim lagi hanlok rok patuaklam district etho marat kaching hon MP Horen Singh Beasar Bura Kalitang Joy Singh Be Anparta Alang Lisarpi Kalitang Sikarong Hangpi Chikimo Men Pensi bangso kapatua jamek biponlo Kedamdang matijong ni phai inkorener kebarni hanlok rok patuaklam alongsi bangso angdung kiti patupon Bangso kapathu pon ahut tirikam kapatiri pon lake BJYM Rongkhang Mondol Committee pen Kapathua kengkam cheng cheprang district etho marat kaching hon MP Horen Singh Beasar Bura Kalitang Joy Singh Be anparta alang nisarpi Kalitang Sikarong hangpia phanchi ki momilur methek ke kaipen hirjumi hangpon milur ke kaibon kapang cheng lake MP Horen Singh Be Anparta alang lichor sangpi kamini senar pia tumsi kengkam chejor pon papranglo bangso pena phi Mongol Singh timong setami RDP dunsi mi ripupen kardom chipidum theklo kedantang matijong ni phaing koraner kebarni football angdung kiti kapathua long kachedam pon lake North Hongkram FC la pen Hongkram FC ang bongsi kapathu chedam pon kapathuang deng pangcheng cheprang MP Horen Singh Be pen ke cheng sialam the kapaklang pon ke lapuson henlo MSC Cup Final
lagi nilipai la penilipo apan panongsi kedam tang penang narni pen football ke patu langsung ke cepati ipono kasih pinige anding gitu lo kasih nasol ni bang ke patu juga Hongkam FC pen non Ing samjin pen kapathu pon bom angbong North Hongkram FC pen ke thapon aphai laki goal ke thop bangso pen aphi Hongkram Football Club atum pen goal isi thapon thulo la songbong North Hongkram Football Club atum hinia goal pen chepa hai pondelo si piniga angdung giti ani cepati lake Hongkram la pen North Hongkram angbong si cepati lo Apen samjin pen patu tang elo samjin pen patu der api asang tare la elo je North Hongkram tum gol thom la pen Hongkram tum gol city polo lasi ke hai bangke North Hongkram sai pon ke hai anu ekabajur pon la ke trophy la pen tangka suri thom ke check epak MP Horen Singh biari deng pen si pi pajur pon lo runner sabanong e Mongol Singh timung ari deng pen ki pi pon la ke trophy an parta tangka suri koi la pen third ano kabajur pon la ke sports and youth welfare maipu phenpiga ring mari deng pen si suri ke batangka check epak pajur pon aningkan wang football kapathu ki bi pon asonsi peneng aningkan le thotta nili pola pen nili paya men pen ki bi pon bangso football kapathu along rong khangarat nang kacharap chito duna jok nili ninga krong pen kachuro pajirlo aningkan wang kami kepandu pon wer sa pining ta bangso nilipaya memorial friendship football dak cepati bi pon lo asi pini angdung kiti ani bangke samjin mesen pensi cepati pon lo asi kado kawe rong khangarat patame nilihin pen ninga klong pen ninggang sama karopi pajir Kapathua bai kangalong alir acham ki pidun Mongol Singh timung rongkhang mondol committee maipu bimol timung sports and youth welfare maipu phenpiga ringma han lokrok lemsa maipu member te rang pencheng lok ongdung manpeng kedo rongsar habe harena tum pendang lok pinnang an man kedo serakor te atum chetongdung news report rongbong terang dongkamukam pen wikibe Karbiang Long live KSYC Dhantaghat Area Council atum chepathir pipon si keramtang ingdeng pho all Karbi Anglong Inter College Carbicultural Competition ki bipon Dhantaghat Longmirjeng College pathua klamalong keramtang mati jong ni phaing korasir keparni kapang thirasai kedeng po Pinpur me bangso Dhantaghat Longmirjeng pathua klamalong keramtang mati jong ajiklo ni phai kepen kre hiniar ni an KLJE atumpen ingdeng pho all Karbi Anglong Inter College Carbicultural Competition amai deng ponlo bangso jok Longmirjeng pathua klamalong pennang anake ter thek longsi KSYC Dhantaghat area atum kapang thirasai deng ponlo bangso pathua klamalong kai keta kepang thir jirpen kepa messenger phansi bangso sai deng ponlo pusi thanpon lapen kebang jirni sita Dhantaghat hawara long an so se kepa klarpon ji sai claim pon bomji pusi ningje ponthu nilutum ladak Dhantaghat hawar KSYC pen ladak damtang mationg niphai kep crazy kreni labangso porhut or Karbi Anglong Inter College labangso ame ki biponang hut tang det pen jut en pen pinian penang ajak dinglo labangso Longmirjeng dongaching thua klamalong penang an kiter ke er pen chenglok kaprek hijim me ason dopik boname labangso sai madutame lang ponding ason sinilutum thek pon long ke claim pon jabang maduta we sinilutum Dhantaghat KSYC aru ahin pen non het jonglang nilutum labangso aru kiseng aki milang nilutum ke claim atum seme arta jum hek atum sike onglang arta ki do ola pukalilang wana men litum ninga klong pen chema thadam la helo mithanga hawar patangte mithanga hem sonsi chema thaponangji polabangso mathapon pen sin nilutum inut bhaini kam do oa apor husame inut bhaini chingrum pen si pinin nilutum ratak ke pangthira sai deng ponlo
Bangso kepang thirasai ke claim ponalong KSYC Dhantaghat Area Council Maipu Sina Singh Timung lapen kongchun bang Agustin Terangatum Japon Linsi Penang an claim bang pubang piatum cherap cheturunsi mesen pen kepang thirasai pachumpon Dong mukak pen Samsung Ingti Caribbean Long Live Matijong ni phaing ko rasir kep arni Mahamaya constituency ke parlupon Narlong ati adarsa ahawaralong Karbi Student Youth Council aro ke seng lapen KSYC sahem kimi kangpupon Bangso amaya long KSYC Haraghat Regional Committee amaipu long sodaring lengpen mai chapahem pupon si chunbang edison tokbia hinpen alhi ke pachini lapen mai ke phalam thi than pachini pon Bangso KSYC aro ke seng ponang ko gathela ke Narlong ati adarsa hawaralong non owe kimi riso e jangatuma phan mesen atowar ke japon thekji lapen lo ke chole hin an so se ka paching thupon thekji phansi Bangso Narlong ati adarsa hawar along KSYC aro seng ponupusi pachini pon Labangso KSYC aro mesen pen ke japon jia phan maipu dhoni rongpi kongchon bang welson kro atuma phan arpu pet pon Bangso Karbi Student Youth Council aro ke seng ponalong aluhia man pen kache tongdun lake KSYC Central Committee pen Burasing Rongpi lapen Haraghat Regional Committee amaipu long sodaring leng lapen chunbang edison tokbi lapen Haraghat Regional Committee dumaipu Minarson Rongpi atum che tongdun si ingsamjin pen Karbi Student Youth Council aro ke seng pachun ponlo KSYC Haraghat Regional pen patir pipon si nalongati rialong area council ke seng athela dak seng nangkok mangalo chia so pen che dialog la so joni si dak seng nangkok adung rai tum sungpik adung rai dak kar bitum nang kasungpik hala bengli tum kasungpik se agilong se dak ili tum la so area long security kipi bang modelo si KSYC tum lang bitum bang lo se dak regional alat atum bang regional atum long nang singkisi dak pini amang nang seng lo semili pini phanda nang hang central committee pen chitong nang ko ase observer system mili nang chitong lo ase misen ben pini bangso area council seng pon long lo kapon ni dak nang ati area tum stame tentu awe nang chitong dum tum han stame ni ngakon ben ningan sam kadong ko kan Hawar ke hat ben Harsing Rongpi Caribbean Long Live Tagde pini prime tambir ta kelabon sikang tonik lo domi thak me kurwang thu